Салам алейкум. Мырзалар жана айымдар, акция башталды. Мына футболкалар мынакей. Биринчи футболканы тандап, 4 ок берем. Азыр пробный атып атат укам. Мынакей пробный. 4 октон канча процент алса, ошонча процент чүрүп берет. Опа, кыйратып таштады. Вообще кыйратып койду. Мощный бекен? Yok почти 50 болуп калды. Мына 40 канча болду? 40%. Мына биринчи футболканы тандайсыңар. Анан кийин. Не бол, даярсыңбы? Даярмын. Баштадыңбы? Бисмилла. Опа. Воздух. Ух ты. Кызылга тийзама 100% бекер болчу. Кызылга аз калды. Так, значит 12, 16, 17% скидка укам. О, кызылга тийзе бекер ортодо кызылга. Ошо точкага тийзе мына. Мына кызыл точкага тийзе бекер, жашылга тийзе 50% скидка. Болду укам, тандагансыңар футболканы? Келип турула мына. Мощный оюн болду ама.